хөгжлийн, саяын телевиз, нийгэм, улс төр, эдийн засгийн чиглэлээр бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургуулж үзсэн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэж байх болно. Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің өргір сай жаңалықтарын сіздерге жеткізуге әзір болды. Их дэлхийн өдөр жил бүрийн 4-р сарын 22-ны өдөр тохиолддог билээ. Энэ өдрийн хүрээнд аймгийн байгаль орчны газраас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад экологийн боловсрол олгох, байгаль дэлхийгээ хайрлах, хамгаалах, зөв хандлагыг төлөвшүүлэх цуврал сургалтыг өнөөдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна. Жер ана күні әр жыл сайын сәуір айының 22-ші жұлдызында атап өтіледі. Бұл күні аймағымыздағы табиғат қоршаған орта орнынан негізгі жалпы білім беретін толық орта мектебінің оқушыларына экология пәнінен мағлұматты болдыру, табиғатты қорғап, дұрыс қатынасып қалыптастыру мақсатындағы оқытуды бүгіннен бастап ұйымдастырды. Их дэлхийн өдөр жил бүрийн 4-р сарын 22-ны өдөр тохиолдог билээ. Энэ өдрийн хүрээнд аймгийн байгаль орчны газраас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад экологийн боловсрол олгох, байгаль дэлхийгээ хайрлах, хамгаалах, зөв хандлагыг төлөвшүүлэх цуврал сургалтыг өнөөдрөөс эхэлж зохион явуулж байна. Улс орн хөгжихийн хэрээр байгалийн унган төрх, алдагдаж хүрээлэн буй орчин экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлсээр байгаа. Энэ үед сургалтаар дамжуулан байгаль орчноо хайрлах, хамгаалах, сэтгэлдээ байгаль хайртай иргэн болгон төлөвшүүлж мэдлэг олгох нь өндөр ач холбогдолтой юм. Их дэлхийн өдрийг орон даяар манай Монгол тэмдэглэж байгаа. Энэний дагуу бид нар цар болгон дэлхийн байгаль хамгаалах өдрүүдийг тогтоосон манай хойр байгаа аль биесний сурталчлах энэ дах хэмжээний хүрээнд манай аймгийн хэмжээнд аймгийн засаг даргын захирамж гаргуулan тогтвортой хөгжлийн дэд хөтөлбөр гэж батлуулахад бэлдээд байгаа. Энэ тогтвортой хөгжлийн дэд хөтөлбөр маань юу гэдэг вэ гэвэл энэ байгаль хамгаалах, байгаль орчинд байгалийн баялагийг нөөцийг зүй зовст ашиглах ийм ажиллагаан дээр аймгийн боловсролын газар, Монгол Албан нурууны тусгай хамгаалалттай газар, насан туршийн боловсролын алд гэж явдаг. Манай байгууллагатай хамтарсан сумуудад эко-клуб байгуулах ажлыг явуулж байгаамаа. Сая аймгийн төвийн сургуулиудад эко-клуб байгуулад сайхан сагсай улаан сэнгэл сумуудад эко-клуб байгуулах ажил зохион байгуулж ирсэн. Энэ жишээ нь бугуут сумуудад байгаль хамгаалагч маань өөрөө суманда байгаль хамгаалах эко-клубыг байгуулад энэ бугуун голыг тухайн компаниудаар мөнгөний шийдвэрлээд сэвэрлэх арга хэмжээ авах гэж байгаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг тохиолдуулан сайхан бид нар төлөвлөгөө гарган радио телевизээр сурталчлах өнөөдрөөс энэ дэлхийн төвд байгаа сургуулиудад саяны эко-клубын бэлтгэсэн багш нараар экологийн сургуульд явуулах дунд сургуулиудад тийм ээ энэ ажлыг хийж байгаа. Энэ дэр насан туршийн сургуулийн албаны мэрэгсэн сумуудад нэг талд оронтооны бус багш нар байдаг. Энэ багш нараараа дамжуулан экологийг хамгаалах, байгалаа хамгаалах ийм асуудлыг хийж байна. Энэ өдрийг дэлхийд даяараа өргөн тэмдэглэж ирсэн ба даяарчлыг хамарсан энэхүү баярыг 2009 оны 4-р сарын 22-нд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн тогтоолоор бий болгожээ. Их дэлхий гэдэг нь гариг дэлхий болон түүний экосистемтэй хүний харьцааг илэрхийлж байгаа гэж ерөнхий ассамблеийн тогтоолд өгүүлсэн байна.
Энэ өдөр хүссэн хүмүүхэн гудамж талбайгаа зөвлөгжүүлэх, цацаж янзлах, үйлсд орлох боломжтой юм. Сайд бүрэн дунд сургууль герман хэлний дипломтой төгсөх төслийг хэрэгжүүлэгч 8 дахь сургууль юм а. Төслийн хүрээнд өнөөдөр тус сургуульд герман хэлний шалгалт боллоо. Шалгалтанд герман хэллийг 2 жил гүнзгийрүүлэн судалсан 8-9-р ангийн нийт 33 сурагч хамрагдсан байна. Сайд толгортой мектебі герман тілінің дипломымен бітіру жобасын іске асыратын 8-ші оқу орны болып есептеледі. Жоба аясында бүгін аталмыш мектепте герман тілімен сыналту жүргізілді. Сыналтуға герман тілін жете оқыған 8 және 9 сыныптарының барлығы 33 оқушы қамтылды. Сайд бүрэн дунд сургууль нь герман хэлний дипломтой төгсөх төслийг хэрэгжүүлэгч 8 дахь сургууль юм. Төслийн хүрээнд өнөөдөр тус сургуульд герман хэлний шалгалт боллоо. Шалгалтанд герман хэлийг 2 жил гүнзгийрэлд суралцсан 8-9-р ангийн нийт 33 сурагч хамрагдлаа. Герман хэлийг 5 дугаар ангиас эхэлж суралцах бөгөөд 12 дахь анги төгсөхдөө сурагчид дипломтой төгсөх юм. Энэ нь тэдний Европын орнуудад ихтэй сургуулиудад суралцах боломжийг нээж байна. Менің атым Айгерім Самиғат қызы болады. Мен Зайд толық орта мектебінде неміс тілінің ұстазы болып 2-ші жылда жұмыстаудамын. Неміс тілінің жобасы туралы сіздерге кішкентай ақпарат бере кетпекпін. Бұл жоба біздің мектебімізде 2-ші жылда табысты жүріліп жатыр. Біздің неміс тіл сабағы 5-ші сыныптан бастап аптасына 5 сағат кіреді. Мұнда біз 2 деңгейде кіреміз: алғашқы мағлұмат және тереңдетілген мағлұмат деп. Ал бүгінгі алынып жатқан А1 деңгейіндегі емтиханымыз былтырдан бері неміс тілін үйренген 8-ші және 9-ші сынып оқушыларынан алынып жатыр. Бұнда 33 оқушы емтиханға қатысты. Емтихан әлемдегі стандарт бойынша алынады. Мұнда тыңдау, жазу, оқу, сөйлеу деген 4 шыдамдылықпен алынады. 4 жұлдызбен қорытындап, оқушыларымыз А1 деңгейіндегі сертификатқа ие болады. Неміс тілін үйрену арқылы біздің оқушыларымыз Европа елдерінің жоғарғы оқу орындар және мектептерге оқуға мүмкіндікке ие болады. Энэхүү сурагчдад гадаад хэлийг эзэмшүүлэхдээ анхны шат болон гүнзгий шат гэсэн 2 төвшингээр заадаг байна. Мөн шалгалт авахдаа олон улсын стандартын дагуу сонсох, бичих, ярих, ойлгох гэсэн 4 төвшингээр шалгалт авч тэнцсэн сурагчдад диплом гардуулдаг байна. Монгол банкны ерөнхийлөгч Вашингтоныг зорилоо. Монгол банкны ерөнхийлөгчээр ахлуулсан ажлын хэсэг олон улсын валютын сангийн хаврын ээлжид уулзалтанд оролцохоор өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотыг зорилоо. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн чуулгуулалтын үеэр олон улсын валютын сангийн захирал хатагтай Кристиан Лагард, Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч Жим Ким, олон улсын валютын сангийн Аз номхон далайн газар Монгол улсыг хариуцсан захирал Хинам Чой нартай тусгайлан уулзаж Монголын нийгэм эдийн засгийн байдлын талаар танилцуулахын засав өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэд илэрхийлэх юм а. Монгол банкының президенті Вашингтон қаласына жол тартты. Монгол банкының президенті бастаған жұмыс тобы халықаралық валюта қорының кезекті кездесуіне қатысу үшін бүгін Америка мемлекетінің Вашингтон қаласына жол тартты. Жұмыс тобы кездесу аясында халықаралық валюта қорының президенті Кристин Лагард ханым, Дүниежүзілік банкының президенті Джим Ким, халықаралық валюта қорының Азия тынық мұхитының ұйымы Монғолия мемлекетіне жауаптанған президент Хинам Чой мырзалармен арнайы кездесіп, Монғолия мемлекетінің қоғам экономика саласының жағдайын таныстырумен қатар кеңейтілген қаржылық бағдарламаға қамтылуға талап қойды. Инфляцийн төлөв байдлын тайлан гэж юу вэ? Монгол банкны мөнгөний бодлогын газрын ахлах эдийн засагч Дэлгэр Жаргал инфляцийн төлөв байдлаар эдийн засгийн гадаад болон дотоод орчинд бий болж буй нөхцөл байдал, ойрын ирээдүйн төлөв байдлыг танилцуулдаг. Мөнгөний бодлогын зөвлөл улирал бүр хуралддаг, хуралдаанаар гаргах шийдвэрт ашиглагдаж байгаа бүхий л мэдээллийг энэ тайланд тусгадаг билээ. Тийм учраас мөнгөний бодлогын шийдвэрийн ил тод нээлттэй байдал хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой мөнгө эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар цогц мэдээллийг нэг дороос хүргэх тодорхой бус байдлыг багасгахад үр дүнгээ өгөх боломжтой гэжээ. Инфляция күйі туралы есептер дегеніміз не? Монголия банкының ақша айналымының бас экономистісі Дэлгэр Жаргал инфляция күйі мен экономикалық сыртқы және ішкі ортада орнап жатқан жағдай келешекті таныстырады. Ақша кредит саясаты жөніндегі комитеті әр мезгіл сайын жиналыс ашады. Жиналыстан шығарған шешімде пайдаланылған барлық материалды осы баяндамаға енгізіледі.
Сол себепті ақшаның саяси шешімі анық және ашықтығы жауапкершілікті арттырады және экономикалық жағдай жайында барлық мағлұматты бір жерден жеткізу анық емес жағдайларды азайтуға пайдасын тигізбек деп мәлімдеме жасады. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэн Сум дундын цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу? Құрметті көрермендер, енді сіздер сумындық ауа райы мәліметімен таныс болыңыздар. Үзэгчдээ саяын телевиз, нийгэм, улс төр, эдийн засгийн чиглэлээр бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлтөө маргааш өдрийнхөө өрнийн зурхайг хүлээн авч үзээрэй. Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің өргіл сай жаңалықтарын назарларыңызға ұсынды. Жаңалығымыздың соңында сіздер ертеңгі жұлдызнамамен таныс болыңыздар.